wasi bi Holy Kingdom Radio and TV. Sanya wo TV sanya de wa ba. Na mi shop na mi sana onyo kese pa. Amen. Iti ene di enim kan na ye fa sorry am kwa rade nanim. Hallelujah. Jesus. Baby awo bia de owo poye. De owo tifi na owo anafo ni atoye. Baby awo tie bia ye de nchia free. Oduma hewa ebrao. The Bible also let us come into the throne of grace that we may obtain mercy. Jesus. And you may have called Oduma hewa nanim. And today we see me shira wadi den nyina. Na ye betima manu. Ose awrade mu na me kra be wa no ho. Ose awo brase fo be hu na wo. Ose woni me kan fo awrade kasiye. Na ye mani dine so. Ose ma hwehwe awrade na wo boa me. Na wo yi me free dia musuro nyina mu. Anyu me sa papa na me ne wo kwa ni Lord. Na ye ne kasia. Sanse asano. Obi ni nanim. Obi ni na chi. Hwe dia wadi enna na wapie. Okay. Philippians chapter 2. Okay. Bible say wo wi na ne no so wo sorry from. Therefore he has given me that at the mention of the name Jesus, every knee must bow and every tongue shall confess that he is the King of Kings. He is the Lily of the Valley. He is the Lamb of God, the glorious King, the I am that I am. I'm a power no kwa. Yes, yes, Lord. Baby, I will be a kayaho. Yay, not so strong. Jesus. Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. To say we your mom and okay, Psalm 124. Okay. David, this is singing your me. Hey, I know you far. You can't be a near mama. Oh, your son. Oh, some who say, and you go see be our parent. David, this is if you be a boo. I no, my dear woman. Ya dear, and young so be a dear. Ya dear, and see who your mommy, who your mommy. Who your mommy. Who your mommy? Who your mommy?
Yes, Lord. Sha adienina swa. Okay. Adienina da wani motu. Okay. Oh, yes, Lord. Sha odene huno. Yeah, timi na rani radio. Ayede koko. Sumi biara koko. Shawuna wadenina pampamu. Odene wa radio. Obi sawe. Katama swolo. Onenya wone. Obodi ajenu. Obini baby afeni baby aroko. Obima kwanya me fata yo. Yeah, ukonyo. Yeah, unyuma ya wawa. Baba dino ni pantu minti asi. Unyuma wawa ntina wote ansroma. Sha, acheche remo. Sadio kafodi jene. Na radi acheche ni kofi aswani. Ejene kokwa sumwe wanti. Jesus. Meradi unyuma ya wawa. A woman in for pochirasa. Asumani mo paso so chasa se. Akatiti abeku for makasa se befae. Kada sahini abefo. Unyuma ya wawa. Odini waye ye na opana uye. Onya safo kwe bechu waye yo. Reverend, Mama, yes, you offer be at your own yard. Offer be at your own yard. Yes, okay. Yes, your friend, after Rian, after be at your own yard. Mimiti when you from your own yard. Sasa, oh no, yo. What did you? Oh no, yo. Your friend, after Rian, after Rian, offer your own yard. I just offer real. What's it after Rian? Okay, offer your own yard. Debbie, Papa, who follow? And she said, you want for money. Okay, that's right. Jesus. Why you Cassia? Yay, Miss Sumi Bain, now with the car. Sumi Bain, now with the casa. Hey! Yes! Why you Cassia? Baby, I will be a Cassia. Lord. Hallelujah. Me powudi, me bawumrani sawe. Oh Jesus, me powudi, me bawumrani sawe. Ayay, sabe batu waye. Hey, oyami oye. Salu Jesus. Now do what I want to Israel, Abraham, Jacob, Nami, Israel, Wasana, Dinayo. Oh, Yami, Obama, Obama, Wasana, Yami, Obama, Mama, chini webi. Sanyu me nkrofo to monti ase. Yase. Obi sawo. Obi asa no. Okay. Wona ho ade nyina triso. Ade nyina siwasio. Ade nyina da wani motufo. Kosa brokwe. Ayay. Sha odene huo no. Sumi nyina rani awade. Ayini koko swasio. Odasani koko swasio. Timi biara koko swasio. Wona wade nyina papa.
suono okatama suono akropo mese woni mi awone woni oba dede no woponu obi ni baby afredi baby arukuro okay oduma kuma nya me fata ye wokronyo aye wunu ma ye wawa nobody no ni pantu ni ntiasie why na beti yuma wunu ma wawa nti na wode ansoma echechere mu no sanyo krafo di jene nobody echeche ni kofie ade ne kokon suma mo entitingu mecho nyame wunu ma ye wawa wote sha ohuma ni fo potirese esuma ni me poso so sasase setiti abegu foma kasa sahini abafo wunu ma ye wawa adini wa ye ni opena uye unya safo kwe beji wa ye na asimu ya mete ose afari nyame no awadu do fo bia ya odi sasase ni mu adidudu ni ye mu adidudu na ya wudia dewu ye biara okoto korie moi amama sirawe amama tawa Jesus okoko wade okoto korie ye wodama sanya so ye ahimu Misitsumi pai na wodikasa wawanye uyewo sumi pai na wodikasa bubuafu sorry Jesus ayarifo nya yarisa deda fichire so Reverend mami ye na ye deda fichire mama someone na dey be ye na ye deda asomeone na weke na dey be am catch me brother sir sanka yesi nkunya wa abusuamu ana nyame bisa se me pacho mi nchusu wa ya kayeye kase ye frere mama kayeye kase ye frere dikini asemwa na beke kayeye kase ye frere asemwa na beke na mo mbama nyankopon woni obi animiti ya sa na wa o misa won bisa bi dabi enti ye frere se nyansavo akwanyame wo ye kase ya bible si obi ni nanim ahidi nyina ba na twam ba ye nyankopon obi ntimi tu na de so se ahidi na ye ono ni dia onadi na yi na ye odi ono no di hini na ye me fele se etimetim nyame a that's right wetim ama na se etim that's right my god eti wo se etifo nyina tentim no ani ti ya fra tete botai nyame no hye nkini wo ya da esanchani kwa na uyo esanchani shawia siabodie nyina ayei yabo udika se udina nyonamuka obatampa udina sedanka yes way bachi wayeyo Jesus enti abusu ko dumie no ne se anyumre bachi wayeyo Reverend abusu dikini na abusu nyina anyumre bachi wayeyo yes way bachi wayeyo anyumre wonkwa Jesus oya dada nyamia ufiti china uyo nyamia waninu wachio nyami pia ni oduma kwa fata yeye oba me fafa wabro okatatie bachi wayeye oduma kwa bacho kamfo yo ache sumi nyina renya kupona woni nauti asiampala oduma kwa onyami bi kanwo tena bobra ni Jesus na me fafa wa paravata yes oduma kwa haina sisa never day asidata siena sanfafa na samtotowa na sawo
nefata warrior me fafa wo nefafa warrior me fafa se de nyakuto frefre so no paima odma ko be jo you can for no anya go me fata California ye odma me fafa warrior yeah ohini bi betra si asasi so sha odini sabe chire benku reverend ohini bi betra si asasi so okay odini sabe chire benku ma chire nifa no odini sakasi asine bu akase asasi eda nanim nyina ya ne dia okoda osere nkwa okoda nanu kwa ani nanu nani nansa she ya hwehwe ohini ya na ye wele asona mati ase efra no si ade oti ase ne efra ni twa dio akase katanka kutukunko kukotumi otufo ani nanu na saya hwehwe na ye hu no ebe ma wankini suma me na wanwade dia oti ase dada sia na wanyeye yo na wona usani amanyina sia rade oduma kuma ai na sisi wayo merade asida Rabbi Muhammad osisami shania waya na mi hunya menka Jesus mi so mani obosome na mi shawia ni nani monyama epukasia dawa ile monyama asase ne so ne be pokase ne so ne ani awia mu ne omanyina asase ne so ne sika koko ni na sunyuma ya wato eje melody awa wadudo nasma yene nasene tonton eja sanke kuku na kebenye ya kuku de wasia konko enu temese bekutukutu be mamso sawara oduma kwa okwani erade nyami bi ka hokwa na mi se nyami bi ka wa erade kachemio matutu menya toto matutu ba se nyami bi ni erade ye ka wa oduma kuma nane ayeyini na sisawaro merade asida so mame mika asembi wo medam misi minim dia bonsam de beyam ya mekwa kodi na chida ayo kebion me makate asase ni nani butu na fa me koto apumu ena mi wu aminim se mekra won kwa because Bible say emprepre ye nidie no yetimi fantoto yetimi fantoto afa Bible say na wiase ni niam atwamu na do ye nyame apede no obetena hoda wo kan Bible say he knows the answer oka ewiye se yesiasia enti se metesa asem ya mama ade abosum na wo me ba wo bi na ma wo kwa home mama onim kasa we no be klasem bi mesisa ohwa wata no ono se nyame hwa mempeme me mana tan so me promote no hwa wata no onim sa ade abetia na yem sine se papa no ko kayen ho obeji ni onya baby no obeji ni isuo hey Jesus enti osiye wonyame bi mu wo ho ba ko pe no timi ye chuma 1 minute kasa amunya so da ba ko pe anya da ba ko pe sa o da bi so koma wa 1 second da ba ko pe ya kanya yaza ayo minute 5 minutes ya kanya yaza ami kwa no just mama mo no minute it is all from Reverend say your minute it's Reverend yasum nyamia watiase it's your nyame wo ye wo nyame bi mu wo ho eda kitua ye minute kaka no de me ya tuma ye eda atuwa da etuni ya tuni di sa fotuo sasu na ye wo nyame bi mu wo ho eda kitua bi no de me ya tuma
Eda ukuata. Na yatuni di se kukuda fa wukuo. Sasu na ye wonyame bi wo ho. Eda kitwa bi no tumi ajumo. Aye eda efiata. Etuni yatuni di se fofie. Sasu na ye wonyame bi wo ho. Eda ba kupe no tumi ajuma. Aye eda kwasiata. Etuni yatuni di se akwasida. Nami bisa wasangi. Okay. Etani ni wa want me nya juma bia mana. Asiya wa reverend bia. Ajada pa. Nyame. Abrada pa. Nyame. Ukwada pa. Nyame. Shaya wada pa. Nyame. Shefia da pa. Nyame. Mesememi da pa. Nyame. Yo kwasia da pa. Yo nyame. Ajada pa. Nyame. Shabrada pa. Nyame. Yo ukwada pa. Yo nyame. Yo wada pa. Yo nyame. Anaso. Nyame. Jesus. Yes, Lord. Abrada pa. Nyame. Yo ukwada pa. Yo nyame. Yo wada pa. Nyame. Shefia da pa. Nyame. Yo mimi da pa. Nyame. Yo mimi da pa. Nyame. Shekwasia da pa. Nyame. Jo da pa. Nyame. January pa. Nyame. February pa. Nyame. And I'm so Nyame. Baba nyame modde mama ezo ye hunu ntamake agye firi ni pebi wonso me sakra yimpo no yafa da tobia na bonso pese okeka no na David say Ewurade hin na metimi asie wo wanim okay me kopo asia wo ho pass asia wo ho bia the reverend ahia me de do nyame quotation ba ko pe wo ka bible say David na Yesu Kristo me ka besi nyame bamba wo de boye no so woni ne krofo tisoro okay na papa yi ko pie was so kwaipa what dream akwa job hu na reverend ade ma de we ye me dele se was enya won enti won ba se permission de ka ko ho ye na bambo ni ho aka no se o chi ni se na bambo ya wa bambo reverend ya wa bambo in fact the nyankopon bible say o ka ewiase ene ma o say he is the father of the widow the husband of the widow the father ma orphans he is the great physician. He has never lost a patient. He is the mighty man in battle. He has never lost a battle before. And your friend Patako Jacobo. Yeah, Patako Jacobo. My God. Papa no wajiafa. Patako Jacobo. Etiana mafose. Oh Jesus. Hallelujah. I am many Jesus Messa. I want to jump for Abraham Yokonya mi fie. Onyami mitini katse. Mitini dina mi abofa. Nipanya ni di kasa. Akoma biara ni wani dimo. Hey, ebisi na mi yodo. Ebisi na mi yobatampa. Ebisi nyame adi wona sama mawo ebisi nyame yokokroko ebisi nyame yo sahine ebisi nyame yo dumankuma ebisi okasa obinka ti kwafo wonyame no ebisi nyame ya brekasa biti pratia ne wo bona fiamu ebisi nyame yo do ebisi nyame ye mobrohufo ebisi nyame ye patako teko bawopo ayai okufuchifu nyame tutukochi nyame ayo kupone ya utimpo tebiareto brother look at Bible Bible say emre bia hu bituye na Yesu Kristo ni asuafo ne na mepono sana me ka mo ho na me je me hwo mo sa na me ka ho me ashu ai na mama Bible say frama bo
na ehu tu na ehu abom Bible say na wada na usuro minister na Bible say wada o se asuafo ne kɔ ne ti ya yira izu hu ye Bible say papa yi sɔre ye na me nim sɛ asoɔkye yesu ye ti bi ka say peace be still asoɔkye abonu ka sa due asomdue ɛno na mami hu say your friend the prince of peace asomdue papa ka sa anya yira pe o anya yira lese keye omu hu kwan omu be wu omu papa wo pare no mu asoɔkye yesu Reverend Bible say ye nyankopon sɔre ye Jude mu jata sɔre ye o kasa preko sɔre ye kokromoti a yensa ne ho mbɔ na chesa ne so bi be sɔre oni be sɔre nyame a de ewuri be sɔre o be sɔre ya sɔre be sɔre ni ayira be sɔre ti ewie so e bia doctor sato na se ma bia guasu but ni ka na nyame nkai na me amati ni o so doctor he e bia na doctor to na se ma to na nsam tire yes they are only practicing no mo de yare kakraka anjo mama wo ba no be fi ase awrade eyawo na wo yom enti minister oyayi de roni a wo yom Mike teach man no akwa frɛ no sama mini pa me se yam ya nyakopɔ na ba ya me wona yese makoma nya adwuma ni doctor na ya me ni pa na ya ba nti ba wo so kan Genesis o se na nyame teme from no tie na wo de nwini oni pa na wo wie na ho me ma wo adi ku ni pa mu na wie ba yo kakra enti me baby ya me ya doctor sase they are only practicing enti o mo say yare no maji hu skedi o ye ni mo Jesus enti you can Bible say after their papa is sorry me brother papa was in peace be still and yes you have for no one almost in nipa bempo ni na apple important aswatch etie no eye Jesus Reverend e bia wie no bi tie ye e bia na ni da so asa e bia wo hu de wo Jesus e bia wo se no ho akon Jesus e bia wo kono madura wo yesu nyame a wote ase o ye ni da so wo e da no ma hana sere ye e da no ma sere sere ye e da no wo si David ye e da no wo se bia wo se Jacob no wo se Abraham no mama aba ne ba muti ye nyankopɔ ye ni da so wo se wo de ni se jiniti koso na jiniti e da no Bible so ka book of Judges Bible say na Gideon se wura bi mu na ni da so asa ana wo posa ne ma ana wo bofo ebepie wo seki na me say Reverend ade ama be hu nyame wo se de ni pa nyina nim se nya yie no wo afa so ni wo so te se me root no eno na nyame si we ma fa me na ya na me kasa nyame wa yet say Pete my God uni miendira dabi mama Pete o mafie medidi dabi Pete tia bonte my God wadu ani ase a wato ogu no na Pete edi nyame be fa bora so ade because be say ne be tuma nso dabi ne be ko ho dabi dey be so from pan my God it's Reverend Yankopɔ wo pese edi ni washira no na ka say se wo no wo sada wo pede ne ho odin dabi enti ada no wo ka Bible Bible say nyimu na moja tu mami bibi fitia Bible say mami na Reverend me ye sure say na ni hu sika nyina asa chese kapre ye me yi de ye te mami ni situation ye te na se ye nim de na ko mema ne ntia fa ye na wo de ye na kasa 3 days kura wunya moja tu to go de Reverend in fact ye kasa se we asa ya no se sem ne akura mami Bible say dakope enti ada no ka John chapter 5:9 now was na bari na bi tira so bra bi we friend the best sata 38 good years na na need that was ya dey one day na mama dakope bofo ibe hunu nsuo ya na ya koto bubu ani obi fi no na na bi se me se na da busuafo wai da bi se onim ne ntra abusuafo no ono otena wa omunye sikedi ko ba ko sele sraba na sa wo so ohuto wa ko be ya business na Reverend Bible said dano pami o mo so yo sise mi so na tasima ha mama ka se mi film oni mi ente mama ni nya chance to yo ka o se se ko ha bi mu a nipa po my God sa ko amani mu a nipa apple enti oba no na ne ho pon enti no mo po no se ho bodam ni ba o pe ba bi gina oh that's enti no o ma ne kwan my God na o mo ni mi se what who nya chance ne ho kan kan ni ba no
say your tenum. A $100,000 a man. Man, crying. And my own Oba. Bibi Bomba. No, some of the time. Reverend, the Bible said that the papa, there be another over for the Bemunus. You have a do papa time. Yes, to Christo and Nimuni. Hey, the young couple. Yeah, both for the party. What is the person? I saw say. I feel about to. I feel about let me just about Casarian Garden. Reverend, the new Muslim because one man, one Susu dance, one Susu, Mr. Reverend. Yet the second that you say yes, you have been in Diaka free. Hey, yet no more money, hey, again free. Castle got it. No more. I thought the end. Now what they are sending when you know. And we are Reverend, you can't start in Tia. Baby, I will be a Ginity. Not this obey. Jesus obey. Jesus. Your friend of the lily of the valley, the quitter of demons, the I am that I am. He is the rock of ages, the beginning and the end, the Lion of Judah. Your friend is the rose of Sharon. Jesus. Some papa in the Reverend, you didn't want dance yet. Will be. Your name, dear, a down so. Your name, a drawn or draw, a subia who. Obi hunu eswadron no pa no asire omuni so hoto le mom no ye pese ye rebe pese ye catch obi ots. Your case is not different in the sight of God. Okay. Because Bible may be a sit down. And you are the kids who are be. And you are Trinity. Nenya botra cha. Nenya oyeden hano. Onya botra cha. Trinity a. Ai. No say nya botra. Ntu me ji Ewrade ndi abra oni abotra. Because ono wa ya botra nya nkopon. Bible so ka Philippians Reverend power. O say obren ho asikosi owudam. Enti ye pese nya nkopon ma ye so ba ye mpa ho bra. Bible say nya nkopon ko betimi akwo mu nyina me ndan wo biem but me no me no ti Bible so obre no wase ekopim owudam. The Bible say Reverend obre no wase ntino ya mani dia enti ye be ma baby ye pese ye duru ye be duru ho a say and obi kan kwase asem se bi fache me obi di yatam so no na go focus Christo so nyeji mi Christo so nyeji mi mama because the dey be you no someone ya Eye Jimmy, so we pese wo sua Nyankopon dia. At times as I say yes or kra na wo su no wabu anisie. Na wo yes abofra. Na wo ko. Na bra wase. Reverend de minim se Nyankopon. Ne mra su na wo yiwa. Hey! Won ko kan kire obi ase na wo sha me ma me so na me ma no so na. Yes obi ni mo brempon ase na Reverend. Obrempon ye ko bisa na ase ya. We are better than them. Urade Nyankopon. Ne bi mu di baby da Urade Nyankopon. Anu na me tie Johnson Suleiman. Was no she toilet so na bompaye because he came to a point he said no ni baby a wote no. Toilet so na wo da ho na no bompaye. And so Reverend she papa yi. When ni Nyankopon wo. Ebre no so ye no. Enti was a manugu so amida na si. Why ye bia mo bi fufron so? Ono so dinenyo nyambebo. Ye be kaje nyami. Ofanda yanugu so aya kamfuni. Why ye bia mo bi fufron so? Nyamo. Sha ono so dinena si bebo. Ye bebo lakade onyamiye yamiye yamiye onyamiye awiye yamiye yamiye obedience da baba mama ready na ye baba utu de na nyonya baba ebe kwa miakaze onyamiye ye obedience da baba obedinum so baba Jesus obedine na se baba ebe kwa miakaze nyamiye
Efisa we ya nugu so ayada na si. Jesus. Why ye bia mo be for sweet minister. Your friend the omniscient. Omnipotent. Omnipresent. Jesus. Wa ha. E wo Ghana. Wo baby a. Na Reverend Adia ya na me say. Edra na dwuna me hu se busumi da wiem a. Di ogina Ghana wo hu busumi. Ansuruma pia. Obi gina baby a wagadugu. Na Reverend ya mbisa se hina ne sanyam. Hina ne sanyam. Ya shem me po. Hey! Na Reverend Adia ya na me suro papa yi. E kwanya Nyankopon fa so ma nipa da nipa yem. No ni asem no. Me suro sa de no. No ni eye de nsuo mienu sia na akoda ne moji. Na wa beda ne nipa na bisa no se enti sa kwa ne nyina fa so ba wi. Na chese nyansavo kwanyame. Oye nyansavo kwanyame Reverend. Me twene ho me ntiasia. No ho Reverend she oni ohu atina de Pentecost for say ye wade. Me de Reverend ma bedru ba bi wa brabo ma. Me mfa wo ya chebo. Ai. Me mfa wo ne obonsam ewu. Okay. Me de ni se me ni Nyankopon bi a wonante eposo sasa se. Okay. Sasa pese. Na wo ma Peter nante su bi. Me ni Nyankopon bi a onya ni Elijah du frɛ wo fu. Okay. Meaning Nyankopon bia adan the blood Bartimaeus ka say son of David have mercy on me. Now what say nani adan the Peter mo kosi adam ho o say na ye beautiful gate to ade me Reverend na da o na ye beautiful beautiful gate abubu ani da as you feel beautiful gate na Bible say no nim so mo be ma ni sika Peter say ye de gold ye ni bi silver ye ni bi na ewo Yesu Kristo na Reverend ye sika de ye di ja obi a wotie ye nse se hu se ya ye fefefe gina ha ye ben na bi a obehie ni moja ye papa bi a obehie moja gu 2000 years ago. In fact ye won no kasa because a precious blood was shed 2000 years ago. You so some that so gina na now because say papa bi betu ni moja gu ye Jesus. Enti Pentecost was na kwan ye fe na kwanyi na ye fe Bible say na Martha ne Mary suma say won ko ka che ni say de odono na wu me ni wan ka dwuma di bedi Yesu da na oba ye no eh mam ka won dru fi o ke be pam no afa na e be to a Ewurade tu nim say obeba wonim say me say di wachi saa Ewurade e be fra wo si o e be na onye so mo ka na te na yante ni asem no on be ka brother Joe say ye ensema esi ne de ka Bible ka ye be so nipa be so Bible ka ye ntimi nkura o say o yale a o say enya obi a wo dono no enye yalewo wa fi wa mo ba Reverend ya na Nyankopon onye showman dabi onye showman onye hwehwe ni mo on peso oba timer yes ye na wa pro no e na se na be ya nanim nyam Reverend enti ka scientist says nipa wu a
day no pro wura no wa pai na wa dore mu that time no ye den na reverend adia me ya na me suro papa yi se tama wa ka se Lazarus omra no akoma firi hin na ba ye what's the akoma na pro ne firi ba ye akedi na wo hefa na ba firi ba ye na ayi ni yamu ni amana reverend firi na ba ye ni pedua ni firi he na kwan fe na kwan de reverend f na kwan fe papa to aso manhu obi a owu a wapro na ayi takwa odi fo John Taylor sorry papa bi bai na oyare omo de ba wahu papa na kwa my god omo de nka ko se da busuafo fa no mara da dai bo hormo a owu a do ko oda hana ntoma kata na so my god hura na owu awurade de hu ya se owu hura ire ayekese na fete de no wa sha se apai ojo ye no enso be 7 colors okay na epie I tell you said you can say you want na we nyina pia be sen first day second third day na fe na o ba fa sha se epie free no enso different colors na ultime home we nyina la zo fam omo ko sie no omo tam no to yi to bi so Jesus na daka no litino ebutu no one e ko so no mu ai omo de to na ye pia to na se no ano no la papa we la zo fa we nyina okọ friend Lazarus friend na ukọ ayi Lazarus uka Hebrew calendar say the Hebrew for say nipa no tutu for mo reverend omo de wo sheda ho say ni pia they say why is a fish no Italy for the no fish no wo say do them enti reverend ye bedi Nyankopon chi no ngu ye ni ma seda me your testimony me nka se me gina ha me so mic okay because you can't pa wa yare woni wiase me ka ho bi okay me yare bia na ye exam si jame ai se me ma me wa ha na o jame sister wa ha na me ti me yare a enti me so no ase ma ye me reverend na se wo ba na me da ho na me home a wonim se wontu na 1 minute mewu na me ni wiase nanso reverend na me na me jama kama no koyi nanso anso Nyankopon a wo ye huntahunyame ye free no oni biadanfo reverend anwie ye dede nyina ne se ye pese ye hye wo bi nkran ka che ne se ye Nyankopon no oti ase wo ngu ni pani ma se bi ye Nyankopon ofa de ni pan de wo bola so reverend na wo ba ye ne fefefe unim bibi unim so oye nso a oye ase o man dance inti ase hu ni ye antenye root na ebe na oye so hu puti anya mi na root ni because ase sabi wo ase sabi bia eti reverend awie ye dede nyina nye ho na taye na mom ye di papa yi ho adanse atire obi a wotie ye sabra na be so hye enti Pentecost wo se brana be so hye Yehowa ye hallelujah brana be so hye Yehowa ye Odia yafua awiai odia yarefua Yesu dia oh sabo enyamino odia yarefua Yesu dia Mami to be sorry na ngasa brana beso she Yehowa ye obi mra brana beso she Yehowa ye hey odia yarefo Yesu dia Reverend, everyone fata. Hey,
Osi meye ewurade na ye mekafo atom na me ewa waye atom kase ewie ofata Fata ofata Inamie Ono di ofata Meyina yo Ewurade na yo ine Yehowa ko na ye nimo ono na oye koko Reverend Hamid o say abodi to mere every to me sasra yeah ni inya miso I say abodi to me. Reverend, usum nyame a wo ye nyame. Wansum na wo ye nyame. Say usum no. Wansum no. Ensesa na bosu. Bible say wansesa da. Ahindie nyina twam ko. Ba na ahindie nipa beba. Reverend nipa beko. But otim di otim. Wo ye tete botai. Obi ntu na de so. Ye ntu ne so aba. The Bible say wo suru ye ne tena bia asase. Na asase yes Lord yes Lord papa na wie Reverend ye kan wasem Jesus Yehowa ko na ye ni mono ayono na ye Yehowa ya kro hey area you are no name out in Bonina how say Yanani Yanida so no na oye Dikin I read me walk on my fefe wa hin wananim so tie jatu so ni sanifa so Reverend above for change na nentai o de sekure to no jom o se anya mo so kanya mi egwama aseda kanya mi egwama ono na wa yi asina panuko we are sano Jesus mi wo gwama fafe bi wa hin wananim so tie jatu so ni sanifa so above project na nentai o de sekure to no jom o se anya mo so kanya mi egwama aseda kanya mi egwama ono na wa yi asina panuko obiara tsano yeah mi wo gwama fa bi wa gwananem Jesus saboti ajatu for sani faso ayai abofo change na mentai shawo de sakure to na woyo o se anyonya mo so kanya mi gwama ayai ono na we are singing upon the call. Yeah. Obiara tisalo. Hey, Reverend. Ya ni atiase for banai. Shani penny for dwenu na no. Hey, ni abofu doni na. Bo so sorry na kopo. Jesus. Ose kokro ne wasafo erade. Sha adinyina sutu for no no. Hey na ne wani shwenti. Above for Kokrataba, the Kutu Sorusa Kokra was software a day. Hey, I didn't know Sutu for. Yeah, you are, yeah.
Yeah, not just for banana. Oh, yes, Lord. And a penny for the no, and we are never foot on you now. Oh, go to sorry, now go to sorry, now, Minary. What's the coconut was suffering? I didn't know so too far. Now, no one is twenty. Above for crocodiles. The coach sorrow, so great. Coconut was suffering. I didn't know so too far. Yeah, you are fatal. Dane uso Jesus okwa na wo fata yeye najwa yeyo yeah you are fatal nane me ma uso na wo fata yeye najwa yeyo yeah you are Reverend Tiasi Emanyankopon so ne say January besi ne no me brother Joseph Bonsan kra wo ma testimony dodo hunahuna nipa testimony ni kasa ne so hunahuna dede wo ye testimony dodo onu na mami o ma o se ube so bi se meka wo boa Bonsan person cho so ye adwuma bi Nyankopon ye adwuma che no me brother Joe na mama wo ka ye na mama Reverend wo ka wo se Bonsam ye dede bia oto anansesem wo so wo boa root onye bibia obese ne din reni obese ye tene nka opo ya attention seeker now Reverend oh my God me wo ho no be sending message say ma me how is it na me say and then me ka papa no say omo se wana sa ya se do sa me o se de nim se da no na mani afra ya na de mani abi de nim say Italy we are covered by the blood enti baby sam sa adi na me pese me boy yare bi di me nim yare bi ya edi Jesus na me nim de wo yo me na bibi nko yi a wo ye me yi de wo bo me ma ne ye fe sa din yi na me nim Jesus me nim yare bi enti mama awie Reverend me mu se ye mre no aye mre ye betu nyu na de me catch obi a wonim Nyankopon ne se okay enche bia na de obeba no na waba aba enche na Reverend me ka se enye me ka me pese me 20 na nya me beba na wo ma enye ma ware me pese me ware ya me nya ware ti Nyankopon ma be say this of nya me twen no wale once enye possible ono wo ye o take decision na wo ni obi ya de ope no na mom no wo kai Proverbs o se yen hye ya daje yie na koye omu a omu ti se omu ni nyansa na Reverend Sebi ya koye ti se omu ni nyansa Nyankopon sha Reverend mi kwaku ntete na mi kunu ka che mi sade na wuku no ya se yen ko ne ho nkosu ya nyansa ana wukoku ntete ya o kan Reverend na mi se ne mo metina sidin so say Reverend se ye hwe ntete a winter ba hu tatia ne mom awia nya bo a o paki ni nua ni nyina ne mom no o yes sir because Reverend onim da bia ensuo beto onim da wonti mi mie empie ne mom awia ye ka to bi se uti ho na wonim Nyankopon a hwehwe Nyankopon ne fa no ne ka se awurade wo ye made nyina sani anyuntunu se wo ye made nyina oh yeah madina every oh yeah madina oh yeah madina every oh yeah madina minami oh yeah madina oh yeah madina oh yeah madina oh yeah enti Reverend de onim nyame no onfa nyame de betimi aka no no nyame mu ode de onim no so wa ya mre nso on kenya no na Reverend onka be bi ofiri hwe ase sa de me de no se echubo e da kra ye mompai na o kale say asa ubo ase uto wa ha minister onim de ada kra asa o ye metimi ye to me to onu ma na Esther o say daddy dimenticato na Reverend ade de ne se papa bia wo ye pani wo Ghana na edura naju a
bodyguards e twa ne wo sia ma reverend koso da ya mpon na pa mu na nga bodyguards o hu no bodyguards o ma hu mpon no wait omu ni ho bi omu nru ho reverend ye ka papa wo bon hu ba ya won ji usika o debi free no no just say me beda no me free adwuma ba ode reverend ya amada won twa abroad nya me so mutin pass na ba ba comfort zone na ba boda so na wada reverend me pe we na me pede yan what dia che me kwa o si what di Jesus achaye kwa wai o di Jesus achaye kwa yantia wanti bibia o di Jesus Achale, everybody Jesus. Achaya ko, niyame. Yes, everybody Jesus. Achaya ko, Yantia bibia. Wanti bibia ro. Odi Jesus. So to mama Reverend Kasa me do nyame tumfo to mama wo share soda watabakase no yere wo ban obatampa okaya fawo maye dia ehia dale ye unyame chefo Oshaya soda oine wasabakase no ya obatabo okaya fawo omayenia enyanya ashale dana minister me say nyumwe ya to a mama bia na obi ho a onyame nya ne ba tampa enti unji mega so wo boy ho ban enti wakata tuma ho onyame tumfo wo sha me soda obi ho a na ono nyame nya nyame na sha ne so obi o sha no mama ne minute bia enti obeko wataba kase wo de bo me ho ban obatapa okale fawo Hey, my ya enyame, enene tanina. What you say? Oh yeah, worshiper. Obi onu o kasa no. Onu onye ready. Jesus. Enti tuma ho. Wo ya ba tampa. Wo ka me fawo. Afeso o mame. O mame ya enyame. Enene tanina. Amen. Wow. Powerful worship. High Holy Kingdom Radio and TV so. Na me catch you say, uko modern Ghana, a Holy Kingdom Radio. Uko Play Store. Uko pray in the store. Baby, I don't do fancy and Yamaniama na Pachobo Holy Kingdom Media. That will do app no at your phone so. Uko YouTuber, a Holy Kingdom in the TV no. On say no about ready so subscribe no but so my subscribe no. O the open one we are the man boss mama. Na the bia no we are obenya. O tie radio no e modern Ghana. But Facebook Holy Kingdom TV. Na like page na say follow ye. Uko Instagram na gram nso yeti ha be follow ye ene anua ba ode worship obedi yanim ma yakọ papa na aduane no e fe ne minister root owo Italy ha mo sole am kan se yanso ye wajo ye me de jamia e wajo ai yeti he ya o se yeti ye waja se waja se baba yede fawo o se betie obinwa se ya me nko ba bia me chonya me adom yeti Italy ha ne yeti obi se radio na e wo UK US patch obo e wo Italy e kwa fe no wudini utie me clone for modern for me tia mo se na na to be radio na da to modern wa mbie na so na yakopon pe no wo open wudini ya enti wudini enti wo ayo dia baji braha na bra betu bla wudini ha na bra yento mama nyankumbo shapa send we di enim
na ye de sorry ti ase abanyame me say Awurade enne no because wabaha na wawie no nso wabedi de awie no eno oba won kyanya obi say o de ohia nti ono kra o de yin bon say ya ase ne abrofo imagine a o de okodi timo maken na Nyankopon nti o tun na o obedi de wie na ono woni ma de ohia nti minim say ne ehin na no wodi de awie o ma de odifo de mi wie o hye nkom na me no ono nyame akasa o se wo mpaya ya no mfo bikra timi som na osore de opam abofo no kra fo ni nchen because no oni obi anche enso no kra na in fact every year nshira won so abesh join ye nim se be me da bia no 2 to 3 no oba na oni ma me bra na mi sa 1 2 na fe yen koyinum ani ai ye eja emiam kan ye be na wo ka se me interested pa ba no ba system some da dwene so me he wa brepen hey reverend ye wa ba system ya ye beba e bia na ma bresin o cause utumi ton ade nyanwon wom dia me nya so betumi atome me ma ton aba ma ton ade nyanwom o intanyum ton me e mo se me tonyum because na me di suma sa na me tonyum ade ton me to kakra na ye to kakra asiku onim na me na o frame se bra me ton ade a ubenya banche ubenya bode ubenya enam Yehowa ubenya meko Yehowa na ka metenten kwa tenten sei Awurade me ba o tenu bia me se kukuro wanyankwan semi mama yankwan ti enyem na me mo no anyo yankwan moko yankwan tomatoes yankwan entroba so ba yankwan ti wo fra me a papa ntinya enanya me wa mama ntu ya fa sa hewe na ye papa se mre Kristo abro takwari abonte so efie kuma abonte so nyame Awurade na mbacho una o hene Awurade e obi ntene wa ejuma pa ku ni ye o se obi ane ma me pa wo no na otena me nche no onye o se ma me nche abafa ntimi ngwa no ko ma me ho a e ka ma tenten na se na Awurade Yehowa lebi na o de sheye den ma me Adam ka che obi se me du Ghana obi ya ma me gen 5 million last 7 years this makes me atonsuo wa se me bwana so hwe Baga say, what is so na me din so ni si ba bonte. Ye Italy si ona ba. Italy pure water. Oni ato. Na me fa ma ofa baby. No dia show dey. Root and na uko enese obi di watan obi ya de be ya. Ya o fa mu no. Enu sa na de na oye no. Nye izo. Na me say ka se minister root eje on hwan. Be 2 minutes bi. E wo nwom na ye bo no. Enyom na anu o se. Ehe na e benya bi. Na ba che obi pe program so invite wa. E kwan de man na. Reverend, Nyankopon hira woni wutim nyina papa. Ye dam asese moje ye. Ye sire Nyankopon hira. E di gufia Bible say ye ko ba bi no moje ye ya. Ye firi wa ye fa nyame hira. Ye fie ye hira nti ne ye timi aba. Ye ka se nyame ma mo bere nye kwa. Nyankopon hira mo. Ye ka minister Ruta, em say ababa wa bi a. E yare de no fa ne kwa. Yare wa yare school gra no ntimi nkobi. Ye ko tura exam sa na o yare da de. Ye ko school Reverend me brother Jody oni me bro no ye so Reverend mafno we kura kono no me pimpos no ho no te se o mic ya no pose te se na ntwinam pimpos na ye area no nyina ye obi a ho se ade pimpos na e ho na te se mpompo na apai e ho na te se mpompo na Reverend me say Nyankopon wose me na me fa nipa firi su me na so na me di na si ma matsena bia na ma ye ni enti Reverend hu se wa ba wa ye fefe ye Nyankopon sa no adu na me nye fe enti nyuntuni bi se me nye fe nchobi ai me si kan chobi me nye fe nchobi adom na ye me sa enti Reverend e ya adom rutu tunyu wa so ase Pentecost Kumasi nipa bia watena Kumasi o waso ase de woni me ne sister ya tunyu ma na Nyankopon tete wedru me bia no wa pagya enti 2014 nyame bo aye de album album so say matete sensen chweni kwa na wuyo matete sawa wadin kwa na wuyo na me bisa me ho sa tabe ne bedroom me so sana radim raso mamio yeah everyone come na do ya shewati awati asefo asasi so radim mama kan ni shira show
atiasefo asase so ena wo semeni onyame eradi nyankopon wa pagya mi o ena wo shira mi o atiasefo asase so tie eradi asiesie me adi Mexico koso Matifi wo shira mo me baneto eradi asiesie me adi Mexico koso Matifi wo yediamo me baneto Matifi wo nyonyamo me baneto Matifi me bo me baneto it's reverend yati free wo shira mu na se ne wo ha mu papa na wo nim kwase mu na niam so na erade so erade siesie ye wo siesie ye reverend because ye nim se bedru ye so enti ababa wo ye o tira he Minister Ruth amonu jamfu a oh my god wo person frame me program sister Ibra ne ho ase se ne ohu mi sa na metie frame me na ye hye nyankopon nyanya yo I some oh man town crown there that's a reverend me say me sister to me di oba no 2 MP3 they say aka 2 MP2 onim ana so be 2 MP3 say adwuma na dey say akati yo we see Kristo mani die ma tane ya ho den dikina ne ono ma to dwuma me what be reverend me pacho me number 328 611 me pacho me ba ye nua ba Minister Ruth me pacho na ma na ye bo no e program mate oh she na e bia wa ya ade am pacho enya na obi fro hello ho ye hi message almost send you already I say hi yo no I hello good morning and ka simple open say oh hello good morning minister how are you if you must say ma tone you me dem chia there bi odi kan hi no good morning hi oh yeah hi hello no hello hi good morning good morning how are you I say I'm fine and you we all say na fe do be keka na nse na kron kasa very victim kasaba hi pacho enya sa bi na epe open program ma mesraw fra no esi amama sama sa papa yi abaji din papa ya imoni din de oba wiase na so ni nua ba no enti ono watwam program ye Mr. Open program oba sa open ni wi atwa enwe no wonwem na so de se yati free won shira minim se wo ba ti free bia so ba ti free won shira bia oba sa ti free dia ba afi mama ye mo no mane pacho 328 611 96 mama ko bi 328 611 8896 Minister Ruth Ejay na ma no mesro ai momiamwa aya medi ya obi ai kasa reverend kasa ye di ya say moma ya mo ya de sanity no de edika asofo no bi de bia me de me duru amenye sofo asofo no bi papa no he sofo bi o gana ka che me say